Another Malakenyam, Kaja reporter me, Banner Right Commandan and short a lot, Riga to over Kadu County, Guan Michala de Winene, shall not, shall do much, a border, a commercial boat, Banner mission me, Banjalinka to over Kadu County. Ken Conway Niaman wala shang yandang ro kel ka pai badak ron kin dang ro wi de jandang re bakel bari poren ban jelin kel ka do dan de kon ding je mun dan sho da lat ngum chi to ki ngum shalat ka kwi border commercial boat ki bonin kon tin la kwak la kan ka kap ba ko kok gonte ko ken ban jelin kel mi jira mi jidit gwa sama kan online tv channel gor jeno jinder channel de support did subscribe kadi notification bell did trying come chete color mishi break da shwa mala shwe kiji kapat bukon dana ci talk ban bitu lingwa samane ke report chalat gwa same chalado wonene ke dukanti wache Nathan Corner te galwanki authorities wa gorken ne dang dh ngwana dang dh chalado ken chicken commercial boat chicken adwan match canal river ka jom chalat gwasame local authorities kene kon te kalwangan gwasamo kala do wonene rek mishit kana me se concern midi chejenu ka quiz safety transportation do badan en labun la kana jel kaje ki mudong nang ka med nang jagwara din ki kwak kon la kwakke shit ke jala dan jel ke boni ko boni kon jel ka commercial boat canal river kana dang di ti chala do kan chicken boni lakan bun lakan ka first aga jo chalat gwas mene wa gwa the jel commercial board cha uram kel mulla security officer chwana kan wana mo ka jana taga chituo ko ka kan wana dang die ti chala do jel ka mechine an wana mo michigan board kana do hajmaja shikaram ken chikana nak ana me michituo anyo ke take another report mi chalat boni michituo kan gwa mo barega me tuoga government soldier come in Caribbean canal corridor ne me bom mi to so mi ne me kana content ban lingwas mane do bdan gor gane ne ti jane rega me toga ke jelat ka jo mi chala de County Commissioner John Shatim right John Shatim chala do ne jane kane tin konen changa kane dang dich wakane tin konti nakana tilana naka maybe kajan gwada la bun lakane jel ke jamo yir waken chete ke illegal checkpoint mi tikene set up te do ngay kone mi bon mi jelle la te ko ba gwatten ko la bun lakane chungten bare le ken so la gor ken tax ki tolbok mi shalok den bi kare bi kana to wachi commercial illegal checkpoint kana 2 year kar along the river then when a mom is board a mom is a beno ki mi bon we beka bigger check point mo bi kan jek bi board be shon then ka kore bi kan yutu wan bi kan demand and then bi kan na bi kan to so gwa da mo mi shige board kan ka chongo ka board mo to security officer ticketin shi commissioner la do ne shi kore to kamjen shi ajen officer kelmo shi nek and gwa da dan shi re mo je tokten wakan in totem tin chana nak tin chara nak gur kaka ko ba gwa danan chigrin tin ba ngach commissioner chela de jojen wonene watle kelne to ba gurbi yiran wana makan river tibikan commercial transportation bikana disrupt ke bikana yer ko ngai kon diala mi boche we jalen wana bikan bod bikana kapchong ci boche bele jal bike kwa ka bikan kanang dio je chalen go kor pente paiwe gwa de dan chanwe ya nak tin dio je ci kon diala nen jana ngam boni ken ala bodan jel ka jena ka jena ka penal show we ka interstate lo we ka juba den gwa dan there mo kwa kamboro somewhere there then you are not shwa netten you ne dang di de ken kon ci escape ke report dan ci kon la so nari ba beje long gwa man so ngai kon diale nari ba again one of the most important transportation route ki gwa dan la kwakla kan mala jel ke je to kan ke juba ba ka nang across the country ko ba met ba jojek no so nating one again yos ko molun ko ngai kon diala ci torbiyeli ci kan jel ka nyok jalre nyal ka bo ko se yutung wan ke yur tun ko la yur ka pin wan kelum la ngwen re yir
la journalist chu yor ngwan la mala yor pinyam ba kwak ba yu shon and when mo ba ga chu nang re yir men mi chu gwa dan we tin ki ke destination dia anan so mi chit ka mo na mani chala do ne na kane de content tin ching to yere mi ka kane tin kon la na tin ka wa chi chon ka ko ne de kon ching to yere median je kane re yere la thok ba chi kane je ka bun tin content jel ke re yere cham kane re na ne den kon dong tin la illegal checkpoint nyalat te la bon la ka kap ko chong mi cha lugo no te ke take tax mi yor ke pinyo wana ma wati ne ti chi kare ka ti ne de la ko cha nga de no gwan mo metel kume ko nana long no bana bikan checkpoint wan bikan ka lelen ji kume ka chikan malatitin so la kane ti la kare mo ke checkpoint den to yir mi chi bot je ben mi chi bot che lok bad bhai match but gwa dana che guje no dwa ke jama den ben kun ne to ba kwa ken ba ka match and then big we a cha kwa ken cha ka get ki mi shi jeni ba yu nak bo kane to tono ngai kon dial mi shi na me re ga to kon tama re gucin bi ne mi ko kon ko te ngai mu gwa jana ne la South Sudan ci men chana kwen a tek tun wana kariya lekatan tele dupi shariya leka te de kula lar no palka ne ka ubna jal kare yir ka queen ya jadan la tuok ci dub dial ci ka jar en we ke South Sudan cause right now ngai kon dial bo situation nan to ko South Sudan ano tele infrastructure ya leka no road tele dul wal tele dul gora ti dial ya gak misha la chaje tugun tama ci development ben man yama de kon fight ki de real kalong da la ni jan duo ko duo mi chare alka bay de la gwaya la mala te ka lunga ne de kon te ko banko bi ko ma chu miteri mi chora la che ne ko la na ka de dom ne no mi ci terbil mi ci we de ga mala jeke but ke ko beje lung no duo ci na mal we especially in this river transportation man la beje long do no mi win mi te development no tering mu det wo so re yi ndam tam ka jan gwasa me jalari na me jere ga dan ci to ka duk kanti ano te ga ne da na kana to yere mi ci bodun ce we bi kana caption so ku je mo jogo na da no ne ne chwara jal mitriye no teten ko ci dukan di commission ce la da joje no ne kane tin konti la na wi na ka la tok la ken checkpoint la kana le so checkpoint mo ne mi cha lo no we bodwe chongten bigna beken kana kay yo mi walu keje mi chi ne re kontre ria chi to no yet ken kaka be koron gwad mo be je ko en bot tere yir ba chulo ne je ka de ka bana ba connecten la ngweno dong bana bi ka bin gwada and share pointen ba kwa ken ba ka get en mi chi kot ka lo kan den ba palwe je kula do ne na me gor jeno de kuma dare gwitin ka rob dan da kan illegal share point da ka caption wajen ajene a very serious security concern right now ka jan gwasamene and commissioner enter which with me so na me amela roda chawula da kan wona na mudara toga no ne de na ren gang so mite ka mishanen mila illegal share point kina dia jalten bari po dana shala janan gwasamene dumulu robon wode ne dia al kona la jalbo de na jal ke security midi chit ke de ni wada roda realika ke dong de koda roda caption german chaling gwada mane shi commissioner John Shatim jala da jojo node are gana mo jenete wan chegana ko chi jen the first time no ba ram kel ba nak but ki jen the first time no ba na ba ka kap kuchong par mula to ngiang but ko na le jugo no please stop traveling kare year sure we are kare year ko re year mital security murungten ana te gane chare alaka te nakana of course shaga identify kane dang ni to but kan shoot kan kalat ka wadan chigring ten kanangat you know mele rode jen jodan salat commissioner John Shatim and banyo jika another report luga na ka jal yir gwada telemal mishir benene ka jan gwasme ne biya bye bye